te notice mi pui te go than ho te na nasataka trong trai na nen kan chana kan do dal chuwa kan MP nei chun Mizoram state IO parliament ta kan IO tu la kan san tin Mizoram mi pui te MP kan nei chun ina vai nia athang tin tu mi pui te le go than ho du dan za lova vai nia at do zo ni lova adu zonga CIB vote attack le thua soi zoi hi kaini mizo zilai pol te chuan anna kan tia thre tak chungin vai nia hian hetiang hian athalak alim kan haldon ania tu nuai hetiang zong hen thleng le to lo sela mi pui athang ting tu te le go than asa kwa ahim theina tu la tan hian mala zel to sela midang ta tan po he siat ting na ni se kan duwa CIB hi passport ni sila vai ni hian kaini chuan hi kan du lo na hi kan lan tir zel do na kan chenam state ta po asama te chipura te har san na sa ta kan to ka ane song po halak lei thei lo in tu nen kan mek ani a ta chuan nakina MZP huai hotin kan MP ti po alo ho huna leng pu airport a pon tum nen kan lo mo do na in Rajya Sabha kan MP pulan sa pa he bil pass ani lo thei na turat na thei to ka suwa wanga lom tu sai na ani ro chu tol lo bon ngai kan mok thum do na ni vai nia kan ham him na ti da thong thei bil pass ani hi kan do chun som zel na ko ma min lak kuya min support da to na zong zong lom tu kan se alom e mi pui vote zon nan le aram mi pui te them nan athin huna citizenship amendment bill atop thlengin adawang ti na in zuara ti chuan athin zo ve tin nuwa aram mi pui te du dan chun nu chonin ama mi mal da ngai dan le du dan tha a tha ti zo kangin vote athak le ta sia a vote tu te buma phatsan tu hi kan ngai theilova ti chuan he thil hi ne so in kan du lo em ani boka North Student Organization chuan he thil hi hetlaya MZP kan tiang chuan pialama hianin ko Supreme Court a citizenship amendment bill hi kan king don ani ti chuan mitam takin he thil hi Mizoram aguam to lova citizenship amendment bill in Mizoram aguam to lova kan ta na himalom ti in lo soi ve phet an tum boka sakma te hianin Mizoram a lo hianin khovela karam ti turan nei lo churama chuan ron pin pem puma Mizoram atanga in sa tha ka mani ram nei an tum me kania chu po chu kan dang thei to lo kan then om chia te citizenship amendment bill in a huam si lova chu ta chuan ron tlan lu danga chu tarang chuan keinia an ron lut khom le don ani chu thil chu a him lova tuna direct effect nei lo maila indirect effect hina takin kan tuar dona mitam tak intifing tak tak ten a him anga an soi hi an ngai tua thui lo ani chu wang chuan he thili dem turania citizenship amendment billion min huam lo ma se kan tan himna om lo ti hi I khathar lengu kan bai in chang buin tura hian kan dem ani ne so in kan demak ma kan la zelang ti ka soi duni ek lo me asir do tang kan athalak dia lo kan le